You could put some joy upon my face, or sunshine in an empty place. Take me to time two, and babe, I'll make you stay. Oh, I can ease you of your pain. Feel you give me love again. Round and round we go, each time I hear you say, this is the rhythm of the night, oh yeah, oh yeah. The rhythm of the night, this is the rhythm of the night, my life, oh yeah. The rhythm of the night, this is the rhythm of the night, oh yeah. The rhythm of the night, this is the rhythm of my life, oh yeah. The rhythm of my life. Won't you teach me how to love and learn? There'll be nothing left for me to yearn. Think of me and burn, and let me hold your hand. I don't want to face the world in tears. Please think again, I'm on my knees. Sing that song to me, no reason to repent. This is the rhythm of the night, oh yeah. The rhythm of the night, this is the rhythm of my life, oh yeah. The rhythm of my life, this is the rhythm of the night, oh yeah. The rhythm of the night, this is the rhythm of my life, oh yeah. The rhythm of my life, this is the rhythm of the night, oh yeah. The rhythm of the night, this is the rhythm of my life, oh yeah. The rhythm of my life, this is the rhythm of the night, oh yeah. Bo día a todos. Vamos proceder á inauguración da segunda carrera Green Power Galicia. Para iso, damos a benvida a Valentín González, que é o alcalde do Concello das Pontes, o presidente de Depuración, Arán López Martínez, conselleiro de Xuventude, Afectos e Novas Tecnoloxías e Marca Ferrol, e a Porrile, que é o representante de Green Power Iberia. Por, si queres empezar. Hey, good morning, thank you very much. Ahora probar mi castellano un poco. Sí. Vale, muchas gracias a los tres para facilitar el acceso a los jóvenes de Galicia a este proyecto. Es muy importante no solo que cada centro los chavales quieran hacerlo, pero también hay el apoyo para la administración y la industria local, y muchas veces estamos con universidades también para que intenten desarrollar el talento de los jóvenes y motivarles a continuar sus estudios, no solo en ingeniería, pero también en financiación, empresariales, recursos humanos. O sea, es un proyecto para que los chavales con 9, 10, 11, 12, 14, 15 años de edad pueden ver lo que quieren hacer con su vida y poner a sus títulos de estudios superiores, pero con ganas, ¿no? Aquí es nuestro segundo evento de este año, nuestro cuarto evento de 2 años, y esperamos que a la vez que vamos aumentando la cantidad de estudiantes aquí, vamos a hacer más un red de aquí para facilitar los logísticos de los equipos. Como el año pasado había 3 equipos de Galicia fuera de Cartagena. Tenemos un viaje corto y esperamos que tenemos unos equipos en las finales internacionales en Goodwood, en el Reino Unido, este año, o si no, el año que viene. ¿Sí? Hay más de 140 equipos en un evento. O sea, es de forma para también integrar el centro aquí en proyectos como Erasmus. O sea, muchos más eventos de integrarse industrialmente y en sus estudios a nivel europeo. ¿Okay? Pero muchas gracias a los tres para este apoyo. Muchas gracias, Paul. Pois moi bo día a todos e a todas. Bueno, pois saudar tamén ao presidente da Deputación, Valentín González, a Paul tamén como representante de Green Power Iberia, a Vicente Díaz tamén como director da Escola Politécnica de Ingeniería de Ferrol. E nada, pues saudarvos a todos e a todas, decirvos que
agrade moito estar aquí nun acto como o de hoxe, ver tanta rapazada, tanta mocidade xunta, creando, competindo tamén, facendo, bueno, pois, en definitiva, un mundo máis sostible, un mundo mellor, non? E, ademais, a carreira de hoxe, xa me contaron que non é competición como tal, sino tamén buscar a eficacia do vehículo, por lo tanto, pois, eso tamén conleva a mellorar o mundo, non? En este caso, a carreira Green Power Galicia, pois, é para mí, unha idea brillante, non? Porque non son combina o que é a tecnoloxía, o que é a enxeñería e a creatividade, senón que tamén busca, pois, o que falábamos antes, non? Pois, cuidar do medio ambiente, pensar no futuro, pensar nas persoas que chegarán despois de nós, e, bueno, e tamén, pois, ter un vehículo máis sostible, non? Que cando algún de nós va a comprar un carro, pois é o que buscamos tamén, non? E todo iso está nas mans dos máis xóvenes, dos mozos, das mozas, e non só é un proxecto, unha idea, sino que o plasman nos vehículos que vamos ver hoxe competir, non? Quero destacar tamén, por parte da organización, desde a Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, o Campus Industrial de UDC e a Escudería Contes Motorsport, pois que, bueno, que fan algo moi importante dende o meu punto de vista, que é a confianza na xente xove, non? Cando se confía nos mozos e nas mozas, cando se lles dá algún tipo de responsabilidade, pois estos sempre responden, en este caso, pois xa podemos ver, pois, proxectos espectaculares, non? Bueno, ademais de proxectos espectaculares, proxectos eficaces, que é o que dicía antes, non? Pois son o futuro xa é un presente e unha realidade, non? Como concelleiro de Ferrol, pois estou moi orgulloso da implicación de toda a comarca de Ferrolterra, toda a iniciativa que temos ali. Ferrolterra é unha comarca tradicionalmente e históricamente, pois, industrial, tecnolóxica, e neste caso, pois, queda claro que o futuro desta industria está en boas mans, non? Tamén agradecer de corazón o esforzo das diferentes administracións públicas que apoian esta carreira, como pode ser a Diputación da Coruña, o Concello das Pontes, a Real Federación Española de Automobilismo ou a Green Power Iberia, e o resto de empresas colaboradoras. Isto que indica é que cando as administracións públicas, pois, poñemos de acordo entre todos, pois sacamos un bo traballo para a xente, e isto é moi bo, non? Tamén agradecer sobre todo, pois, aos equipos, aos centros que levan traballando nisto durante moitos meses. Non vou estenderme moito máis, simplemente agradecer e demostrar a confianza que existe na xuventude, na mocidade. Nada, simplemente que gaño o mellor, que disfruten, que aprendan moitísimo, que o pasen ben, que traballen en equipo, que é moi importante. Pola miña parte, máis nada, e disfrutemos da carreira. Moitísimas gracias. Te dou a palabra a Valentín González Formoso, alcalde das Pontes, presidente da Fundación. Ben, moitas gracias. Non vou a reiterar os saúdos a todos os integrantes da mesa e os agradecementos, sobre todo, a quen fai posible esta iniciativa, que é a Universidade, principalmente, e aos centros educativos, non? Os rapaces e rapazas que se implican, que son os verdadeiros protagonistas desta iniciativa, non? Ao final, se trata de que traballen en equipo, efectivamente, se trata, sobre todo, de que se responsabilicen dun proxecto dende o primeiro minuto, baixo o tutoraxe dos profesores e profesoras que dirixen o proxecto, e que aprendan que é imposible obter un bo resultado sin compromiso e sin implicación. Eu creo que é a mellor lección deste proxecto. Despois ten, lóxicamente, un componente tecnolóxico importante. Deixa de ser unha oportunidade para demostrar unha competencia sana entre os centros formativos, que permite, pois, ir aplicando melloras nos vehículos ano tras ano, o interés pola investigación, o interés pola mellora da eficiencia dos vehículos. En definitiva, non se trata tanto de gañar, que tamén, que é un componente, pois, que move o mundo, non? É dicir, a competición pola victoria, pero sobre todo a victoria é cando se logra que un equipo se comprometa e que no día a día, pois, logre avances, disfrute con unha pequena innovación, teña a paciencia necesaria, aprenda a ter paciencia para lograr un resultado, e ao final, pois, de todo isto que se saque unha mellor sociedade, uns rapaces e unhas rapazas máis preparados para afrontar retos tecnolóxicos e profesionais
no seu eido laboral, cando saian á rúa, e todo isto se pode levar a cabo pois, nun espazo único na provincia da Coruña como este circuito das Pontes, no? Que ao final é o circuito provincial donde calquer iniciativa é benvida, sempre está aberto, lóxicamente, pois, para iniciativas como esta e como calquer outra que redunde nunha mellora da sociedade. Por iso, por nosa parte, moitísimas grazas por contar con nós, como decía o anterior intervinte, pois que gaño mellor, non? Moitísimas gracias, Valentín. Pois, por parte da Universidade de Coruña, do campus industrial, especialmente a Escola Política de Ferrol, o primeiro de todo queríamos agradecer a todos os colaboradores que están aportando e que fan que todo isto sea posible. Temos a Diputación da Coruña, o Concello das Pontes, o Concello de Ferrol, a Asociación Española de Automoción, e logo empresas como a Cafetería Madesa, Neodí, Gatano Fórmula, Gadis, que nos dan soporte a todas estas acciones que temos aquí. E non podemos esquecer tamén a Green Power Iberia, que un pouco a que nos dá as normas, un pouco o contexto desta competición, e por suposto as Pontes Motorsport, que un pouco nos axuda a toda a xestión e a toda a organización deste evento, que é moi complexo e sin eles tampouco sería posible. Como universidade, para nosotros este tipo de accións é moi importante, principalmente por non só motivar a todas as xuventudes, aos rapaces e rapazas do instituto nas STEM, sino que comentaba Valentín, é transmitir esas competencias transversais que un pouco tamén como universidades son críticas para nós. É dicir, non só estas tecnoloxías, sino esa capacidade de traballar en equipo, de traballar dentro de proxectos para acadar os resultados que estamos buscando, porque aunque o objetivo é gañar, realmente cando se aprende aquí é cando se perde. É dicir, todos que van a perder van ter un ano para traballar na seguinte convocatoria, na seguinte traballo para ver o que fallou, como poden mellorar, ver os compañeiros que fixeron, ese aprendizaxe de comunicación, que gran parte desta competición tamén é transmitir e ser capaces de mellorar entre todos e facendo pouco a pouco ese traballo de colaboración que ao final o que pasa pois, na industria e na sociedade actualmente. Ademais, non podo sino recordar pois ese agradecemento que temos a todas as rapazas e rapaces que están involucrados neste proxecto e tamén a todo o profesorado implicado, porque todo o profesorado que está aquí, tanto da universidade como dos centros de formación profesional e distritos que temos aí, fan toda esta colaboración desinteresadamente, quitando horas de sus descansos, das tardes, dos fines de semana, trayendo este tipo de accións con o único objetivo, ao final, de mellorar a sociedade e transmitir este tipo de accións que temos. Entón, pues agradecer todo ese traballo que, sin o cal, cada un na súa peciña, o seu traballo que vamos facendo, consiga acadar ese resultado que temos aquí. Ahora o que nos queda é disfrutar deste día, un día soleado que vamos ter, pasamos de o ano anterior con chuvia, ahora un sol, para ir cada vez indo máis ao límite da competición, porque ao final con chuvia temos problemas de adherencia, de resistencia dos neumáticos, que temos problemas de resistencia, e ahora con sol vamos ter problemas de quentamento dos motores, novos retos, novas situacións, e que todos os participantes teñen que ser capaces de adaptar o seu vehículo para, nestas condicións, sacar o mellor deles. Por demais, recordemos que aquí non é a carreira de quen chega máis rápido, sino que é capaz de optimizar mellor a enerxía, aproveitar mellor a eficiencia de todo o sistema e buscar solucións que permitan o día de mañá chegar a cada vez vehículos de transporte con menos emisións, máis sostibles e máis duradeiros no tempo. Entón, sin máis, damos por inaugurado esta segunda carreira Green Power Galicia, desando a todos o mellor resultado posible. Moitas grazas.
galaxy I see in your eyes. And if you need me, I will be by your side. You get up there. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little, just a little? Overcomplicate, but it's simple, but it's simple, but it's simple. Would you love me more, just a little? So tell me now, when every star falls from the sky and every last heart in the world breaks. Oh, hold me now, when every ship is going down. I don't feel nothing when I hear you say, it's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. The way you love me. The way you love me till the end. The way you love me. Oh yeah, it makes me king again. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little, just a little? Overcomplicate, but it's simple, but it's simple, but it's simple. Would you love me more, just a little? So tell me now, when every star falls from the sky and every last heart in the world breaks. Oh, hold me now, when every ship is going down. I don't feel nothing when I hear you say, it's gonna be okay. 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 It's gonna be It's gonna be okay. When every star falls from the sky and every last heart in the world breaks. It's gonna be okay. When every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say, it's gonna be okay. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive, yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love me, I'll bring you to the light. It's like a dream, what she feels with me. She loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath away and make it last forever, babe. Do it now or never, babe. Take my breath away. Nobody does it better, babe. Bueno, Baby, atención, closer, destacamos want me categoría to hold F24, on to your llevamos 42 time. minutos, tiene que hacer el cambio del piloto antes de los 45 minutos. Importante, el cambio de piloto. Algo está pasando por la línea de meta. Castro Sporting acaba de bajarle 2 segundos en la última vuelta. Ha batido la curva o puede errar en quizás su ritmo. Está doblando hacia aparta del equipo que va delante. Y ahora mismo la distancia, según los datos de la última vuelta, ha bajado en 2 segundos. Se sigue acercando poco a poco.
Ahora están a punto de pasar por... Bueno, estamos destacando con Alberto que llevamos más de 50 minutos que estamos ya en la recta final de esta carrera de 60 minutos de categoría. Donde sigue liderando ¡ese aplauso! Aplaudiendo, siempre aplaudiendo de la buena. Bueno, pues la meta. Pilotado por Gatti, vamos a dar como consecuencia meta un fortísimo aplauso. Habéis ganado, carrera muy dura, Irene ya era una fortuna estar ahí con el calor que hace, enhorabuena, give me the five, fuerte aplauso. Your mind for you. Primero, como realmente o premio é chegar aquí e estar aquí, vamos dar aos que non tiveron a quedar ningún trofeo por aí. Vamos a empezar con, non sei, de Carlonga, queda alguén? Non nos queda ningún. Vamos a darle ahí. Queda aquí a cabeza non visible. Vamos a darle o premio. Decimos, o premio é realmente chegar hasta aquí, que son méritos. Ya temos a Viveiro. ¿Está bien? Viveiro marchou tamén. Pero queda aquí a representante. Gracias por seguir, y vemos a seguir, es muy importante. Vale, ok, vamos adelante con nuestros premios de ingeniería. Ok, primero, la mejor carrocería, Sidecar, Nava. Ahora, la mejor ingeniería de Kit Car, Best Engineered Kit Car, ¿ok? Este va a Abrent GP. Good
Entonces, Best Engineered Car is Ferroterra. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. I can't wait for the show. Got that good, yeah, I know. You should not be alone. Vale, ahora vamos a los resultados de las carreras, ¿ok? Empezamos por F24. En tercer puesto, número 11, sin car nada. Never knew anybody till I knew you. I never knew anybody till I knew you. I know it rains or it pours. I know I was born to be yours. En segundo puesto, Concepción Arenales. Y en primer puesto, TT Racing Nairobi. TT Racing Nairobi. You can do this, so my love, keep on running. We gotta get through today. Yeah, my love, keep on running. Vale, ahora los mayores, F24 Plus, ¿ok? Ese es el mejor de las dos carreras en cada competición. ¿Bien? Y en primer o en tercer lugar, EPF Racing Team. EPF Racing Team, no Racing Team 2, Racing Team, ¿ok? En segundo puesto, Castro Sport. Got me breaking all the rules every time that I'm with you. No holding back when it's just you and I and we collide. Got me breaking all the rules every time I fall with you. No holding back when you and I collide. Got me breaking all the rules every time that I'm with you. No holding back when we collide. Y al final, el primero, EPF Racing Team 2. Thank you very much for coming today. Espero que disfrutad del sol, mejor que el del año pasado. ¿Okay? Encantado ese esfuerzo y vamos a ver cómo podemos ser mejores para el año que viene para hacer unos 50 kilómetros más que hoy. ¿Okay? Muchas gracias. Please be back.